Shubor nagashlam jong Nongsan Hima. Ka Meghalaya People United Front, East Jante Hills District, hapo ka jinglam jong ba Christian Bla, lembat kiwe kinang ilam, mentai ka sngi ka kenir jing rapiang da ukha upan bat udai sa syaki atli kisnang kata kisnang lumsken bat kisnang wa sarang. Ka badan ha East Jante Hills District. Hakani ka sngi lay don lang ki wa kisnang jang kita ki atli kisnang. Nada wa kisnang kisnang lumsken umah kran dekar. Bat wa kisnang kisnang wa sarang umah pius kayilem bat kiwe kinang lam snang. Satu ikubli yang kerat nonggo nong thau ni sa selapa thai wa kaperdi kini ke kelam da ri da daw ye na gajing ma nado ke first wave yang uni COVID-19 hadu uni second wave la kachno yang nangman go like nang ni knyang hanre gajing cakta wan leselon sargo nete daw satu ikubli ya kini ki pradok prasnam hamtam yu presiden yang ngasen MPUF udah kenmu tumpang i kesnong yang we wada kenar keti ki da keti wasbon yang ki wan yirap ya kipli gini nasong nong yang ki naduk ki wasak konswet bat ki wa ha gajing pang jing citom PE to katewi sen balang to MP of Meghalaya People United Front kate sen balang jing mut yang PE sen balang mut kepapat iki imlang salang kiduk kerangli kekha kachon yang kiduk pajba kamnu yekrek kamnu wanra karoi kapar kentam chnong athau kelkat yuk lang wajib senong gam sen balang oi pai ya satu bakla kini jing harap to sorkari kenchau pra gid khot membarang kenchau yo dunet sepi pajba tu ni ko la o sepi to por lockdown gomni myo pi lai krek lai ki lai kan te chayau jahat myo pi mi kamtam pasar rani kejut te lite chong perkhat ta bangse ong hap ni ko kamtam ki pradok prasnam to uyo bentalang ki kamtam sen balang kamram to kate yo pai imlang salang tengah kwa ong Dayo pi cekplat thai kubur ciki express ki media ki news per ki chinong rap kamtam ukho kamtam ki yung ki sem le penchnai kamtam ki imlang salang ru ki tin debon uti udalai kamtam hachnong athau rengkat wo hachnong krek lang kamtam we chnong to gam sen bo inukong hakmat tam to we chnong to rengkat we sen to krek lang nui bental to emlang we chnong to yosno ktilang ho em kam sen balang to wit por idang pan jing gerchan pi we chnong nui ipor ang em issue pero le rengkat krek lang pi pajba no chong tau tengah kwa pampau kini jarap le yuluti bomto do ni chnong pile dang bon luti chnong dang lai jarap kamtam por lockdown gamni tengah kwa pence pi kamtam ni lockdown iki wa sarkar lockdown satu pi nong gondong bon pli satu Ketip kate da sarha ni kejut kate yo da bon ha ki mesin buru da lai ni sla pertai kamtam ki pli how em go check anang lan rep sen net po kejut tembang segi dalai cekmat blai te pile to emkam ha ye emkam nongkong ke khoi to emkam kamnu ya da pi pesan gulayau halaran bai imyau be de yo halaran bai bon bhagit khar gi upoi ta achnong halaran bai kamnu ya da pi uden bi kimas te man poi blayau le hayung to usait ki tv swab sia be to em khon khen yong pi kamtam ki khon khen to ya da ba pi ki plim em ga bor bi kampi we le te le sai kwai dam te ko subam kam wa yoda kam hayung asempi so life chaya hat mi pri yung asem le to den bi kimas to pen em kam pi ngai le yo bi bun bru hayau hat pi to pen kier bi no kendong to dang khoj ba kham tam bru chong asor sar kejut ki pi no kendong to dang khoj to ki gal er yo bi gomet le er yo bi khoj telite o to yo krek lang kham tam sarkar kham tam yo kun kham tam uni COVID-19 yo do jaj yo penwiar jaj kham tam COVID-19 le yo bi jing imru la yiu him katep tanang em so to COVID-19 nang wan kamtam ta ki khna te to yada bhai kamnu yele to yo repair to yakun yo yada kamnu sumar ki khon ginat yang pi naliam nga do te chwao no khola
pi kam tam ki pai ba him ni ko yong isen balang sobha yo bo bi jing doi jing ku kam tam la yo bi khajak le lem yo ilang worok ni chinong bila henre le di khajak le jing ku ba tengah kwa wang kitu om yo le henre idang tholat tholuti kam nu yo penyo lang pi yo lai luti len skmat yo thu chu kala luti din ni kentin kuble chibun chia jarno